tubikwetaga training y'amani kubanza kuza kubishoma aho twagambira obyegere utandikira kuginywisha kandi gaboya no kwata powder no gita musafuriya no teka mu amaizi agarukwokya hafi y'ekikopo no tamwe bigiko byawe 63 no taburamu no teka amaizi agarukufuka no tamwakara no pima body temperature enyana ne tandika kunywa straight away harum burofu harumu nene nyemirundi nga hero nenyo nyenchakara na rwebaju emirundi ebi ubundu kwinuka kula IT ninja ninga nenyo nyenchakara ne business so mutahuni konkano garko izokora farming echiro na hingukire ato mutahuni hono ukora mirimo ki nimba ninkora internet cafe work nishomesa IT by the way mu Rwenzori region yona ninye ndukushomesa information technology eje ya government we were affiliated by Uganda Communications Commission so nitende kabantu kobo mugurusi kobo tasomere kobo somere ninkwegesa kukora IT ukagitwara mukayawe kakwimukya mutindo gundi nindebaho a challenges zeze watugambira numuyizo bumwe muziraba mu mutanka balisa kugira utate cyabaho this is the way we can solve it this is how we are prepared ibintu byekikanke cyo tuba tumbamye mu byetebekanisize muta tukekora mu ekitebe mbakiyeta Kabarole Young Farmers Network ntwehoza ya kasente no sanga wagurente no yoza ya kasente no gure mbasiyente ejo company igambire kupa Kenya neretera kimwe mebaze ne toha ntubasasura at the end of the month so idu tutwine buzibu bwa mani so no lebo mukora project yo kufuateninga ente na mnonge ezenimi oyizire kugiganyirwa mota community ekwetolira abantu bakwetolire baganyirwa mubata noleba abantu nebakiganyirwa muniyo nko muntu kitungiremo noleba nekinde kikubasa kukolesa omuntu business akatunga kasente hati hubo no sanga bainente za mata bana ibas so bwa kuzaze enimi anterese mu harali jo nyambe so ngi hayente ngirete nawo agoboramu akasente nanye ngoboramu abakozi nkugambire nimba ihamu local munu mu community ne bayijana bakora ne bagaruka mirimo yako so nabo nimba sasura aba bari bashali bijasi ni basale binyansi bayizire just 4 hours basale bagenda teninja kuleta bande ne baparkinga ne bahanika nitugenda nimba sasura kasete atente zawe wajya unizukuro biro ingana ki ente yange ne chukira mezi abiri okay hati aho nimba ningitunde mtwaro ya yasatu yo no uguza emitwara ashatu no cyo sanize mitwara ashatu anompe hanyuma yo kugira ngo hati yaheza kucuka nyoni ingire bangwe kirya kacwa mutwe munonga te kuza kwetagarika kunywa amabanzi zo ziriyo nizirya hati ente yamara kutandika kulya no kunywa tekenda matobwe ryaho kandi ga ente gijoneria nenywa nebyamba amukukura te kugaruke nyuma kano mango mwana nakura ibere rya nyina nyoka ninde bamwe basa kucererwa mu hati nkirugiro bunyansi wagirisa buha oine kugirisa ebinyansi ebikuleta amani oine girisa ebinyansi ebikuleta ebisajwa oine girisa ebinyansi ebikuleta kukura amagufa kukura bwangu so ebinyansi nabyo biroho hari watujangu nebinyansi ki haroho hay haroho na silage haroho na legumes ezo sobora kusaruka zihereza nareba no shale binyasi hatene bizabagisha tugambira kumukora he nindeta machine mbisara byona murundi gumu hahwaye biro bibiri obu abana mbahindura habiro bibiri tukwata boxing tupakinga tuhanika munzu then silage hiyo rubingo rworozero rundi yo nkarutemo rede na rukozesaki silage hasigere mu kisaho kimukiro nacho ziriyo nziri yamparampa so silage yo ine no jibika omuyitaka ninga no college yo kubika omwanya nere mu kivera no kole yo muvera bivera ekitongole kitu kya Chofnet tukabigule bivera tubine tuine na machine ye kubisara buli farmer na agenda na hayo na asale binyansi byo busa na garayo machine ebi binyansi binare bantu bashara hifo ni byiza bigira kirisa cyahante na munonga nk'agent kirinto ni bigereza amani na proteins zirumu habo kubaru mu legumes harumu haliyo na chloris gayana ebye birisa ente nibibane bwimara so netunga birisa kikurga mu binyasi katugenka chloris gayana ne yamba kindi that is energy nejhamani energy
then haliyo nkabuli obulegumes n'obundi obu ni busana nk'omukubi hati obu ni buleta proteins ezo n'emboga. aha so hati eryabiri na protein naye rumu nimbangi packingire kimu mu kisahu kyayo muli hati obu nkuleta ebyo binyansi netandika kulya nenyete. Noleba technology yo noza yo kuwasa kugomora ente ku omubwire buke okajiguza ukagomora endijo mbwire buke ukagihereza chance yo kulya ebinyansi kirinto kandi karakakura kwereza kazente. Noleba ngo mbwire bwo misho eriyo neza kwindura amagara gumulisa akabasa nawe kutunga sente mawe. Abantu abamwe abanyegesezi nibansima busima abo kubo kugimuhereza amitwarana aho mwaka gumu agitunda milioni ya nekichweka ki habwa space baitu nabwe saa yona nyoni njya kuleka kuzibaguza hati already mazire kugura famu mazire kugura famu hati hika 12 ndiyo nintane turatungo bwire tukajaye no jya kurora so mbwene hati oriyo noza kuzo mu business ebya serious aha ino bageta large scale abo kuba mahitaji yabaire ni nkuzi 10 noleba ba ministry y'ubuhingi n'obulisa noleba agriculture department ya district ya Kabarole ebe bintu nebyezumbira mu babahwera kongera kubahabura ningano mwefa honka banahibe nankeje nyowe nkarora ngo government ne yamba abarukwe yamba nyo natandikira zero obweri inyamberi nsanga yo maiso bariyo tubakwijayo no kwijayo kunu ebe byo rukora tubakubemanya tinkabaroraka wenitandika nuhuruza mbahuruza buhuruza urabaliyo nanye ndimwebembezi fine baitu nyo abantu yamba ni nyamba baitu government nayo bweri nyamberi nsanga yo so umunyarwanda no muhereza ababuzi cyo mukutandika projects inkezi atandikira haziro atandike no kugonza atandike nekyina cyo amani akole bamwe mitwale 2 3 ashiki 10 aija seraka nimi atandika kugenda maiso no breeding abikachi no fattening abikachi byente nareba ine Fresian zininga ente ezinyine zona zenjungu nyina zazo zikamwa lita 20 15 abandi bali mu 3 oli na nyeta na gambe ni myegitwale omuntu naso kujigura nke yembibo omuntu asobora kujikuza nke yenyama nicyo kurora tinkazilawire zikirye nimi tinkwenda kuzilawa za zenu ako omuntu neja na gamba ati na kuhereza sente ziti ubo kusangela wire sente zikuferirira hakuba noja kusanga haliyo farm ndi mamweta begumisoku hati nkeje ntaito najiguza milioni ya bitu nyoni nje guza mtwarana hati no sanga nyoni mbanku ya mbiri kandi obu same breed so nicyo kurora ashaba wenche no jiguze sente nje akugira ngo tire munje abo kugira ngo ni nchitandika ni sera nanya akatale nanye ni sera kolibara amanyira muntu nabanza na kolibara okay no sanga aba customer okurundi abaguzi bakamanyira so no tandika mpora oyo no rondi izina aha no ronda ba customer bale munonga aryo nakuleba TV muherezo buhabuzi bwa muheru twendere ati nyoni ngamba omusigazi weno wanya kulya hero kumujete minyeto atandikire mberali atalinda government atalinda muzaire atalinda omunywaniwe tandikiraho government tuyambe bagirugeho government tuyambe government niwe nyuri government ninye government nyonko muntu ninye besa oranga na nyama so hati onolinda government koreke government yarayamba benga yereke benga nibinji abantu abatine miruma baine masters baine degree benga kigaruka drawing board tukachanginga mindset tukatandika kukora tukozese ebyo biture bitwine sahenje wobale munongo mwa Steven kandi buzimazima twasima munonga kutereza kire kawe okaganira nitoka tugabanaho ahamagezago nyencha karubundo umuntu akagira umuganda guya kukopaho kandi wano leba program eji kanjire ngo muine chiwarebo kega deka kulinda government tuyambe ito twenyine nitwe government jesha twakera tukatoro ko muihangere government nebetaroho so mbwene government nitwe iwe wenyini wari kugira ngo government kuyambe iwe wenyini niwe government mwenu che waendo shishe waendo jo ojikole chora yende kastane yawe obuhingi no bulisa program nabanyeta Edmond Principal Farmer nabandu kunuya omurika Fort Portal municipality ndikuganira no mwami Steven kandi ari kutereza embozi nyamurungi ogu business akagisimba makanda omukugomora ente
ente yari kulete kirinto munonga akagitama akasente kake akagaraka akagiguze takakuzire konka yamazire kujegesa ngo nebasa kurya binyansi at that stage nekintu kikuru munonga leka kulinde ente ngo banzoze kulinde kame ukame myezi mukaga oriyo no kamente ngo linzire emale kukuchuka tandike kurya binyansi ngo nabayagulize mirundi 3 abakashi general hardware nimbate kamuka salute mwe bali kuteka makasente kubasa kusiyo program eji hamwe n'abatayibita ba Ankole Coffee Producers Cooperative Union. Omwami Asaf Kevin enyuma ya kamera niwe ninkusima munonga ekishane cyo kureba TV nwari kubana kikwatira. Reka twegiteho program endijo omukama yabacu tukunzire tukurebe esabite rukwisha. Okoreka kwemirimo yawe eyebyo buhinji no burisa aha TV omumpakezi tiko kushashurerwa. Obuhingi no burisa nibukushibwaho Cash General Hardware niyo supermarket yonka ebyo kwombekesubwa mu ruburenge bwizoba hamwe na Ankole Coffee Producers yagitahar Ankole Coffee Producers Cooperative Union Limited okwenda kurinda mutindo gwo mwana gwawe